Kubor nag-Shillong jong Nongsan Hima. Kajing perkat ubriu, pat kajing penyat ublay, teng-teng kamya. Baro ubriu don la katong, Hynrei kan urlong na empat, kapori kan sabatay. Ke film Khasi, ke Café Dukansha, Kaba sa Pyni Shen, habiju cinema, bat Anjali Galeria cinema. Kani ka film, kadai hakaktiin Hindi, bat la dub, lani la penwandur ya ka hakaktiin Khasi, bat Tamil. Kan dairu ka scene ka beningkong haka jela ka ba an Pyni ya ka film nabar ka bala penwandur ya ki kintin haka ktien Khasi. Ya kan ka film la ring kambun ki jaka ki badan hasor Shillong nangta ha Delhi badru ha Chennai. Kum kalat ka manang Pynkylla shushu ya ka sap jong ki khon samla Khasi jongi. Haka ka Phlim kum ba hanyo po na ka hispa ki nong ya shimbenta ki de ki samla Khasi. Bat kum juru katto kat ningut ni ki samla Khasi kila yo banyak tray rengkat bat ki technical departments bap hair ha ke production batru ke post production la penmi batru la penbit penbiang ya ka Phlim da ke audio tech Shillong ha ke jinya tray lang bat ke Moon Digital Chennai. Yang i ki khot madrasis. Yang i ki khot chinkis. Sorry. Kelam itu yang i kumta. Ide ki nong India. Kajing perkat ubriu, pat kajing penyat ublay, teng-teng kamya. Baro ubriu don la katong, Hynrei kan urlong na empat, kapori kan sabatay. Are ba, katulog ka din, sedang soy kakamenta, kabam kadi kasa, lay bro. Ka Jennifer bat kasara, kajing sedang jong kajing im thamai jonga, ka entrepreneur story. Ajay asana ke keteng cuma. Phlim kinong bay pisa, kakam kayi kan pulong. Makihi ki palok jong pi, Hynrei hateng ki kalalong kinong shun la syai. Panggil dah pa asin ko notice pi. Tamai kelam pa yok no ka cepentem nak kalian jong pi. Kapisa ati shim ban silpat kwa, hakerteng jong COVID ben bid ya kayo. Bun sin yihap ban ino ya kajing im shimet na benta ki rong pong pertai. Mi nang ne, ke mi teme mi. Uniru ulahap ban le ya kata Hynrei patno.